nkunda nazirikana cyane abantu baba babanye umutima nuko ku mutima se kutahareba ku mutima we ntabwo ho naharebye njye navuga ibyo nasomye turavuga ku wawe kandi avuze ko yabikunze nabikunze njye mukundishije uwandi yumva ntabikunze nabona kwirirwa mbigaruka urumva navugaga ubwo yari avuye muri Eintracht Frankfurt agiye muri Fortuna Düsseldorf agiye muri Club Brugge hari yari inshuti ye magara cyane yitwa Isaac Bergman yambaraga nimero 8 Zoris ageze muri Club Brugge asaba iyo nimero mu rwego rwo kugira ngo hagumeho iyo connection na nyine no kubaka nyine urugendo bamaranye muri icyo gihe nk'umuntu wari inshuti ye magara ageze rero muri Arsenal afata iyo nimero 17 yari umuvandimwe watwibukije atubwira tuheruka kuyambara ni Cedric Suarez nimero 17 ifite ikisobanuro nanone muri Club Brugge yararimo muri Club Brugge yari inshuti y'umugabo witwa Romeo Verma umukinnyi bakinanaga Romeo Verma Vermont nk'uko abongereza bavuga yambaraga nimero 17 niwe bari inshuti ye magara muri Club Brugge niwe bahuje kuva yahagera biba byiza cyane baganavuga rero ko gusaba iyo nimero nanone ari kugira ngo yongere akomeze azirikane Vermont bari kumwe mu ikipe ya Club Brugge akaba ariyo mpamvu yasabye nimero 17 muri ekipe ya Arsenal so mbona ko ashobora kuzaba ari umuntu uzakundwa nabonye reaction z'abakinnyi barimo nka Babukayo Saka abakinnyi bamwakiriye neza mu nyandiko mu mapost mu bintu nk'ibyo biri aho ngaho naza agahita afatisha nyine ashobora kuzabashusho w'abafana ba Arsenal biko bigaragara ari hambo cyane ari hambo kandi Arteta n'abakinnyi akunda abakinnyi bari hambo baciye bugufi shaka kuzamura umutwe badashaka kugira ego nini bari submissive cyane kuri we nekereza yuko nawe ndi karite yamufasha cyane na mutoya n'izina ntirabari n'inenda muri Premier ngo mumenye ariko nanjye iki kintu cya humbleness muri interview urakibona cyane so arakoze cyane ubwo twari turi kuri Zoris inumva bavuga ngo ni Christophe Zoris reka tujya kuri ku nkuru ya none wenda tuze kugaruka dusoreze kuri ya William Saliba nuko BBC wabanje inkuru y'uyu musore wo muri Newcastle yitwa Handoversen siza abantu benshi yanditse amagambo avuga iyi nkuru niwe wadavuze ati ejo bafana barisari mwakira umuntu niwe wanavuze ko azaze ejo niwe wavuze ko ejo yari yabipostinze avuze ko batagiye mu hikaze bafana Arsenal mu hikaze Arsenal zamwerekana ejo nabonye ari umuntu uzi ibintu bya Arsenal mukanya randitse ashize iminota 6 gusa aravuze ati nacikanwe n'iminota 20 ishize ati telefone yanjye nabonaga yuzuye ibintu byinshi ati kuri iyi bidi nziza arandika ngo great ni nziza cyane BBC isivuga ngo ko Arsenal itanze bidi ya $70 muri Newcastle z'amapound kuri Bruno Guimaraes muri iri joro ko Arsenal yohereje bidi ya $70 kandi ngo Arsenal yiteguye ko Newcastle itari bwanga y'amafaranga ngo Arsenal ntiteguye gukora ibiri crazy nyine iyo nkuru ya BBC ije ryari ashize yo ije nyuma y'iminota 4 nyuma y'iminota 2 uyu wa Handoversen nabyanditse mu minota 25 ishize yari yanditse ngo Arsenal are due to bid again of Bruno Guimaraes ngo Arsenal BBC yamaze iminota 19 igiye kongera gutanga bid yindi kuri Bruno Guimaraes BBC itandika ko batanze bid yindi ya $70 bagiye gutanga bid ya $70 z'amapound wakomeza so umuntu yakibaza ngo edi kuri Bruno Guimaraes $70 z'amapound ku mukinnyi byaka 28 utari umwene gihugu w'umwongereza nibyo ushobora kuvuga abayeze babatanzwe $67 bafite 27 ariko byibuze n'abongereza n'abakinnyi bakina mu batsinda ibitego ntabwo ubwabyo uretse nubwo tutazi niba Newcastle buzemere cyangwa itazemera ntabwo byaba biri crazy gutanga amafaranga nk'ayo ngayo
ku mukinnyi w'imyaka 28 miliyoni 70 z'amapawundi. Urongeramo ku isoko ry'ungu nyerekereza ko abayize ntabwo bajyana nuko no mukinnyi mwiza kubarusha ku mwanya wiwe. Ikindi kandi ku mwanya we ni umwe mu bakinnyi beza Arsenal yabizanye kuko ntekereza ko uvanyemo Declan Rice muri midfield n'ahandi mukinnyi murusha bafite. Kuza rero muri ikipe kuri aya mafaranga nyine umva bitaba ari igikuba cyacitse, ahubwo ibi bikibazo yitangiye kugereranya tuvuge nka signings. Urugero nk'isignings urebye 70 kuza ku myaka 28 ukahitibwa ko John Man yaguze Yuri Tielemans imyaka 29 kuri miliyoni 40. Urumva ko arimo difference nini, akaba mu mwaka umwe wonyine mu kinyarwanda cy'imyaka bafite. Watumva ko nyine hari akantu kazamuka, ariko none ni Newcastle moraguramo na surprise yira transfer ntago bihuye uburyo yabayemo. Gusa kuri Bruno Guimaraes nyenekereza ko urebye kuri Tottenham yishyuye tonari 100. Urumva tonari imyaka 25 kumushyira miliyoni 100. Go 2.6 miliyoni 100 zirenga. Kandi n'abakinnyi bundi bakina nkaho ku mwanya umwe bahinduranya bakina gatatu cyangwa 8. Ngenekereza yuko aya mafaranga ari bagene 70. Newcastle iramutse ishatse kuzana ibiri hejuru yabikabije, ariko amafaranga aramukwiriye kubera ko mu isoko ry'ubungubu nimbaraguze Madueke wo mu winga 51, niba araguze 60 eze uyu nguyu urebye post n'agaciro afite muri Champions Premier League. Guimaraes nanahure nabo bakinnyi kubera ko Guimaraes tutabeshyanye ngewe ntekereza ko ari mu bakinnyi 3 cyangwa 2 beza ku mwanya we muri Champions Premier League. N'umukinnyi ugize n'igikombe cy'isi cyiza. Ntekereza ko kuva yaza muri Newcastle agira season nziza, season after season ntagaragira ikibazo. Ngewe uyu nguyu umukinnyi ntekereza ko na 180 bashaka kuzikubwira ugatanya ko bitekerezo kubera ko nubwo afite imyaka 28 ntagabuze mu gihe icyambere ntago ari injury prone, ntago ari umukinnyi imvune nyinshi kireka yenda bivumbutse vuba, ntago ari umukinnyi byuzakora season 3 enye agukinira. Kandi none kanareba n'impamvu Arsenal mushaka yihutirwa kubera ko Arsenal ifite ibibazo cyane hagati mu kibuga n'imitekerezo y'uko Declan Rice ashaka kuzagira igihe kinini cyo kuruhuka kubera imikino myinshi, season nyinshi amaze akina ataruhuka kwa murindi imvune mufashe no mu buryo bwa recovery. Ntekereza yuko hari impamvu nyinshi ziremereye zatuma ushaka Bruno Guimaraes. Yaba na Deka hari n'umukinnyi bakinana umwe agakina gatatu ndagakina 8 kandi bikaba perfect. So ntekereza ko niba ushaka kubaka midfield iri ikomeye cyane, hari impamvu nyinshi zatuma uzana umukinnyi nk'uyu nguyu ngiye nakita nka what class player kubera yuko nubwo yakiraga mu kipe ya Newcastle iri hasi, ariko Bruno Guimaraes wamushyira amakipe manini ku isi tuzi agakina kandi akarakina ibintu birenze kuko ni mu kipe y'u Brazil kuri stage nini y'igikombe cy'isi. Uvuze ko nyuma ya Vini ari umukinnyi mwiza muri Brazil wari uhari ntago waba yibeshye. Ntekereza ko rero aya mafaranga arayakwiriye ku mwanya akinaho, akanengera yuko Bruno Guimaraes azagufasha mu buryo bwa defensive, azagufasha mu buryo bwa offensive kuko twabonye ko midfield cyane hagati mu kibuga ushaka gufasha ku defenda, ariko anagira uruhare mu gutsinda ibitego, yama pass atanga, azi gutwara umupira, azi gutsinda ibitego nawe bwe bwite ko twarabonye yuko mu kipe y'u Brazil inshuro nyinshi. So ushatse kumukinisha high up mu kibuga cyangwa se imbere mu kibuga arabikora, nushaka kumukinisha inyuma akabikora. Wareba n'uburyo Arteta akunda abakinnyi bagira passion bakina no hagati babarwanyi bameze gutya. Kandi Guimaraes ni we wanya Guimaraes ni gisona kibyo ngibyo akina mu kibuga nk'ushaka kwicana. So ntekereza yuko rero impamvu zo kumugura aya mafaranga zose zirumvikana kandi aranayakwiriye. Nasiri isoko ryarangiritse. Isoko ryarangiritse ku buryo ko umukinnyi nka Bruno Guimaraes kuri miliyoni 70 ahubwo Arsenal yabitoraguye inama mu giteme. Kakundi utoragura bisi irimo abagenzi ukahita unyanyagira. Cyangwa gasanga indege abagenzi barimo benzine byose biruzuye ukahita usanga n'umupira utarimo gusiribuze kugwa mu bwatsi bwawe. Arsenal yasobanuye byinshi ku bakinnyi bahenda kandi ugasanga impamvu bahenze ugasanga mu by'ukuri ntisobanutse, aho bari ntibitwaraga neza bikabije, naho bagiye ntibazakora ibitandukanye n'ibyo bakoraga aho bavuye. Ariko Bruno Guimaraes nureba icyo Arsenal ikeneye umwaka tugiye kwinjiramo, na Arsenal gifite amazina yayo, na Arsenal yewe n'amasezerano yabo ni maremare pe. Ubwo ndavuga nuhere muri defense mediane n'abataka nta kibazo, ariko mu buryo bw'imbaraga, mu buryo bw'umubiri abakinnyi cy'ipe Arsenal barananiwe. Bakeneye abantu experimenté kuri Premier League, noneho bafite na cya kindi cy'imyumvire agisorejeho. Bruno Guimaraes ni wa mukinnyi w'indwanyi. Aya no bakinnyi twemere ko muri aka kasukari Newcastle maranye iminsi Bruno Guimaraes yarafitemo ku buryo butaziguye.
Arsenal kumwongera we akaba ari addition yaba ari korana abo bakorana bose Bruno Guimaraes yari haranze ko umufana Arsenal yatuze yabavuga ko ufite umuntu umugabo uri mu kibuga hari hagati ku myaka ye twagiye tubona Arsenal ikora amatransfer menshi abakinnyi wenda si bahendaga nko ku Bruno Guimaraes henze ariko nabo nibazaga bamaze nko Guimaraes ameze ngo muri Newcastle izi transfer zaba basore ba Norgard ugafata uyu musore wavuye muri Chelsea former captain umunyatumu Jorginho nta mideteri bazaga Arsenal kagira ikintu batanga ariko mu by'ukuri ukabona ukibaza ya mpamvu baguze ya nyayo ukabona nyine nabona baje gufasha ariko Bruno Guimaraes ntabwo sati yabajemo ni sati yo gukina warangara uri Declan Rice urindi warangaye umwanya akaba utwaye ukagize uze kumusimbura ni wa mukinnyi ugura ubizi neza ko uhaye message wasanzwe bahari yego umunananiwe turabona no mutuzanye n'umukinnyi ariko uyu uraruhuka uyu mukinnyi uranga ntukure cyane umwanya arawutwara niko bimeze hari ukuntu club ibidashaka gushyira abakinnyi muri comfort zone bibaga nta kibazo niba unaniwe nta kibazo uruhuka niba unabarigeze n'ikibazo nta kibazo genda bakwiteho ukire uzagaruka ariko umenye ko umwanya wawe niba ushaka kuwufata mu buryo buri safe ni ugukora cyane kuruta ibyo twazanye yakora ni competition kuri abanga basanzwe mu kibuga hagati cyane cyane 6 na 8 ku ikipe ya Arsenal ariko binagaragara ko kujyana n'umunaniro bazabananiwe pe bamaze iminsi yo kukuza sore ikipe ya Arsenal rero ngiye kuri Bruno Guimaraes wenda sinashyikira ngo ikipe yendwe cyane ariko tuje kuva amatransfer ameze muri no minsi Bruno Guimaraes umubonye hagati ya miliyoni 90 na 70 ku ikipe nka Arsenal Deus yavuze ko ikikeneye gukomeza gukora consistency kuguma hahandi batwarira ibikombe umukinnyi nk'uyu ntago wajya kumuzana ngo ujye korera ku giciro ngo yaguhenze abakinnyi barahenze nasiri barahenze iyo bari umwongereza unguye n'uwo afite imyaka 28 iyo ari umwongereza ni iryitatu ari umwongereza wanyawe iryitatu banyawe ntiyabawutera kuriya na wenda ahubwo ibyo ariko se ntibahari babongereza bawutera kuriya se Hudson se inde Elliot icyo nge nashaka kuvuga ubavugutisha muri agameje bafite Declan nyine niba mbona ko Arsenal bagiye kwa Musango yabikoze kera mpamvu agura ijana yarazujuje Rogers no haguze ijana yabyihorera sawa uze kureba ziratana amagambo ye abo byakose njyewe tuzaturi kumwe gutamara abantu bazabafite ntago uzabuyabona ikintu njyewe na kongeraho cyiza cyane atumanye mvuga ko ku mwanya wo bari we muri Premier League abantu batubwira ngo afite 29 ari bana umva mbabwira ikintu nge nemera cyane gituma indi karita agira ba nimero 6 cyangwa se ba nimero 8 udasanga batagira nukazuza n'icyenda mu kwa 11 kuko nyine afite n'umunani afite 28 afite 28 so icyo mbona hari ikintu tutagomba kwirengagiza cy'isoko ryamaze kwangirira ahubwo navuga ko Arsenal igize amahirwe Newcastle niyemera ino bid ya 70 niyo za 75 yabo batoraguye inama mu gitebo kuko ese wenda unakomereza aho ngaho iyi diru irashoboka kuko mu kanya Newcastle iguze umusore wari nimero 6 wa Monaco Ajara Bamba muguze miliyoni 41 ntibyerekana ko yiteguye kurekura Bruno Guimaraes kuko yari yaguze n'undi musore wa Ajax. Bruno Guimaraes yamaze kubwira Newcastle ko ashaka kugenda biri no mu bintu byatumye umwana yitwa James Trafford yanga kujyayo ngo projet yabo yanga kujya kwa Newcastle maravuga ati njyaho kujyaho ngaho najya kugerageza kwa Leeds United da kuko abantu benshi bafite ubwoba Newcastle kuko ntabwo turimo turasobanukirwa neza ibintu murimo niba murimo murarekura abakinnyi banyu beza urekuye Godoni urekuye Tonali urekuye Guimaraes umwaka ubanje wari warekuye Isaac what are you doing ni ibintu nyine byo kwibazwaho ku muntu nyine urimo atekereza icyo gukora ukagumana n'iriya nshuti yawe ya Eddie yitwa Howe niba uko bitiranwa simbizi Eddie Howe so rero njyewe mbona ikintu gituma njye navuga ko ari nawe umukinnyi mwiza ku mwanya we muri Premier League buriya Declan Rice nani Bruno Guimaraes ni umukinnyi nasi utsinda seze 3 amaze muri Premier League ntarajya munsi y'ibitego 5 seze ishize yatsinze 9 anganya na Casemiro se yatsinze 9 n'abakinnyi baki kuri uyu mwanya ushobora gusanga bongeramo niyo karite yo gutsinda ibitego hejuru ya 5 muri sezo ni karite ubudasanzwe ntibinarangirira aho ngaho rero
kwa no gutera n'imipira we na makorone n'ibiki ni n'umukinnyi wa assistinga burya usanga Bruno Guimaraes aba ari hejuru ya contribution y'ibitego 12 muri Premier League kuva yagerayo avuye no mu gikombe cy'isi atanze assisting kuva yagera muri Premier League ntarajya munsi ya contribution y'ibitego 12 muri Premier League kandi imbere afite abakinnyi ibyo yakwice none uko bingana na za nshingano ze za mbere afite akazikora neza Edi yarakomoje ku ngingo iremereye cyane Declan Rice amaze imyaka 6 ataruhuka atavunika atagira iki birakomeye ari mu kibuga n'ubu babonye ko bavuga ngo bamureke n'abagenda aruhuke pe nakuriya kwa Basariba bavuze ngo bazabongerera igihe cyo kuruhuka ariko ntibazirwa babaga hari uburyo rero ubona ko kongeramo wenda ntitukabivuge gutyo ngo abantu bagire ngo ngaho yari yicaye n'undi yakoraga yakinaga iyo mikino 38 nawe yarayikinnye ariko byibura kubazana bafite bombi ubu yashobora kugenda ukaba ufite ushobora kugufasha ariko si we yakinye n'iyo 38 ntabwo ari nka Declan Rice wakinye 68 urumva biba bitandukanye cyane sibyo hari uburyo nyine donc imikino yose Declan Rice ya Premier League yarayikinnye imikino yose ya Champions League yarayikinnye kongera na bya bikombe bindi byo hagati yagenda gake gake ukagaruka ukajya ku mikino y'igikombe cy'isi ageze muri kimwe cya kabiri byageragamo Declan Rice ukabona byanze wakongeraho rero n'izo sezo eshanu zabanje atavunika atagira Declan Rice ahantu yajyaga gutera koroneri pe ukabona yakwicaye ukabona banje kunama ariko geste nyine sinzi niba mwarajyaga mujya mubona geste akora match irangiye ukuntu ahita yunama akifata mu mavi nyine ukabona araciye pe mu kibuga agomba gukora akazi nyine akagerageza agafasha ekipe ariko match irangiye nibwo ubona neza umunaniro so navuga ko rero kuri miliyoni 70 nge nta kibazo mfite cy'amafaranga kuri Guimaraes ntacyo umukinnyi mwiza